بێگومان بازە وردەکاریەکان و ئامادەکاریەکان بۆ نوێمین فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی جوهۆک دەکەین بابزانین ئامادەکاریەکان چۆن من گفتوگوی زیاتر لەگەڵ کاک حەسەن عارف دەکەم. سڵاو لێ بێ کاک حەسەن، ئەمێ بزانم ئامادەکاریەکان چۆنن بۆ ئەم فیستیڤاڵە تا چەند ئامادەکاری بۆ کراوە؟ بله سپیده باش سپاس بو کانال نارتی کوف دلیور اخساندی بو وی بابتی وکو آماده کارین انجام دانا گران هیچ فیلم فیستیوالا دوکیانی دولتی ایکی هیواشش اف ساله کمبونه که لجنه بنند یا فیستیوال هاتی انجام دان و بریار ده کل ایک حتی هشتی 2022 گران هدیت انجام دان درگه ورگرتنا فیلمان کو سابمیشن هات یا وکرن بو ورگرتنا فیلمان و بو دمیسی حیوان یا کش شش حدا ایکی نهیه بردام بو دوی دمیدا نزدیک 200 فیلم کردی هاتی نپیشکش کردن البشت هنگیل ایک حیوان درگه ورگرتنا فیلمان هات یا گرتنو لجنا سلکشن آن یا هلبجارتنا فیلمان دست بکاری خو کریه جوی جمارا او فیلمت هاتین کو نزدیک 200 داون نزدیک 5 فیلمان هاتی ورگرتن البش کردی ده البته دی پیشکدار بنت فیلم بی سوال دوگانی و دولتی دا دیسان و سوال فیلم بیانی حتی نو که وارتنا اون فیلمان یا بردام هشتا جمارا درست نهات یک لاکرین که چند فیلم بیانی پیشکداری فیلم بی سوال دوگ بن تا نو که 5 فیلم کردی دی پیشکدار بن اما تبینید که اینکه فیلم بیانی جی نزدیک 40 حتی 45 فیلمان دی پیشکدار بن آن کد حدود 9 فیلم مگاندا بوگرانه فیلم بی سوال دی پیشکدار زیاتر ئەو فیلمانێک کە ئاماژەی پێ دەکەیت و فیلمی بیانی دەمەوێت زیاتر واتە بزانم زیاتر لە چی وڵاتێکەوە ئەم فیلمانە نێردراوە بۆ ئەوەی لە فستیڤاڵەکەدا بەشدار بێت زیاتر فیلمەکان بەرهەمی چی وڵاتێکن کە بەشداری دەکەن. بله سالانه دما کو فیلم تینا ورگرتن فیلم بیانی جی مینا فیلم کردی اشگلک ولاتان تینا پیشکش کردن حتی نوکه بابت فیلم بیانی پراستی اکلانه بوده که هم بزانین که چند ولاتان دی پیشکدار بن لی بگمانش ولاتین اروپا و ولاتین عربی و هر ولاتان نزدیکی حتی جارانجی حتی 20 ولاتان پیشکدار بن. کاک حەسەن ئەیکەی ئەم بابەتێک لای دەکرێتەوە کەی ئەمەیەک لای دەکرێتەوە کە چەند فیلم بەشداری لەم فیستیڤاڵە دەکات چەند وڵات بەشدارن ئەمانە ڕۆژێکی بۆ دانراوە باز لەوە بکرێ بن ئەم ڕۆژە ئەمان هەموو یەک لای دەکرێتەوە ژمارەکان هەمووی دیاری دەکرێت. بله اجبر کل ایکی هیوا 12 فیستیوالی تایکرن دهو که ما پریس کنفرانسی کمی فیستیوالی انجام ده که هندک چند اف قناغ فیستیوال گهشتی را گهینین انو کل بشه فیلم کردی هم دمایی کاتینه و لجنا هل بجاردنا فیلم شوله خوب دمایی کینه و جمارا دستشان کلیه لی لجنا فیلم بیانی کل اوفیسال اروپا او شوله خود یعنی نکل دو کنه او حتی نکهت کاری دا یعنی نکه اشتا جواوارتنا فیلمان اکلانه بوینه انشالله الوانی زیکا پریس کنفرانس نکردی داوش دینا راگی هاندن که چند فیلم بیانی دی پیشکداری فیلم فیستیوالی بن بس هد گل بی بابتی که سالانه و کناری تک ولات تک بتا میوان فیستیواله و که فوکس کانتری بینه اف ساله ولات سویده که بلوگه که فیلمان دی پیشکدار بتو و که یا دیارجی که ولات سویدی بخو خودان سینما که گلک باشه و گلک بیاوان دهاری پشتوانی فیلم سازین ترکیه بهندجی اف ساله مفردید که بتا میوان فیستیواله ولات سوید. زۆر چاکە کاک حەسەن تۆ ئاماژەت بەوە کرد کە لێژنەیەک لە فستیڤاڵەکەدا بوونی دەبێت بۆ هەڵسەنگاندنی فیلمەکان بۆ دیاریکردنی ئەو فیلمانەی کە لە فستیڤاڵەکەدا بەشداریان پێ دەکرێت دەمێ بزانم ئەم لیژنەیە لە کێ پێک دێت کەسانی بیانین یاخود تەنها کورد و کەسانی ناوخۆن. وەکین بەرین کە ماوەی ماژە پێگیریمە دوو فیسن سەرەکی هەنە و ئێکل دهوکیا و ئێکیژن ئەوروپایە و دو بەشمە هەنە بەشێ کوردی و بەشێ بیانی بێگومان بەشێ بیانی کەسانên بیانینە او کار خود کن لی سبارت بشه کردی که اول دو که هاتی انجام داد با اف سالا گهورینه که دویلش نجدهات بکرن هر بو هنده که باشتر کار بیت انجام دادن اف سالا 4 فیلم سازم پیشکداری کریه تلویزیون فیلمان دان برای زکش سلیمانیه هوراس محمد دیسان حسن علی در هنر و سینما کارج هولیره و دیسان کاک مسئول عارف و شیرزاد الدهوگه اف کسبونین اف سالا کوب ارکی هل بجارتنا فیلمان را بود. باشە کاک حەسەن هەر ئەو لیژنەی کە ئاماژە پێ کرد
باشترین فیلم دیاری دەکرێت بۆم لە دوای کۆتایی هاتنی فیستیڤالە و نمایشکردنی فیلمەکان ئەمە دیاری دەکرێت لەم فیستیڤاڵی نوێیمیندا کە باشترین فیلم کامەیە؟ هەرکی ئەم لژنا دەستپێکی کاری خۆت کرد تنێ ئەرکێوێ ئەوە ئەو فیلمت پشکدار بن فیستیڤالێدا ئەو فیلمت هێنە پێشکردن کادێکیش پشکدار بێت من بەری ئاماژە پێدا کو نزیکە 200 فیلمên Kurdî hat bine pêşkêşin şwan 200 filma 5 film hatin helbijanın ku pişikdar bin şolê vê lijnê tinê ew ku ewan filman destî şan biket ev ku dê pişikdar bin êdî bo nisbet kakîş film ji xera baştir ew kîj te xudanê xelatî ew lijnê dîne ku dibêjne jûrî ew ew karê wan ji van cuda hêşta min hatine dîsîşan kirin ew rojanên vîstavalê de karê xwe kirin û ew dê filmê baştirîn film helbijêrin زۆر باش ئەو ژمارە فیلمە کوردیەی کە تاوەکو ئێستا هەڵبژێردراون دەمەوێت بزانم زیاتر بابەتی فیلمەکاندا چی لایەکدا دەچێت زیاتر چیرۆکی فیلمەکان خۆیان لە چیدا دەبینەوە بابەتên filmên hatine pêşkêşkirin bi rastî babetên cuda ne renge afretê vegirên dayibin renge babetê netayî vegirê dabin yani her em çünkü wextê film têne wergirin na filma fîstîvalê da yani me çi evêdî destîşankirî nîne em bêjin vî babet îj berhindê jî ew filmê têne pêşkêşkirin babetê cora û corin têne pêşkêşkirin lê ji ber ku jî her bo vê mebestê ku ev sala peyama serekiya fîstîvalê dê ser koçberiyê bitin gelek film hene ji wan ku evêt hatine pêşkêşkirin derbirînê ji koçberiyê dikin her bê helkeftê ev sala dê me ew abadeyî hebit ku ev filmê têne nîşandan nav fîstîvalê da wan filma heman şêve li kempên perambera û dîsan awareyên nikel dihokê an kincî bi wan jî bêne nîşandan yani film heme corin babetên heme corin zor babeta bi xwe vedgirin باش کاک حەسەن هەر فیلمێک بێت بۆ منە پێشکەش بکرێت ئێوە ڕاستەخۆوەری دەگرن نمایشی دەکەن لە فیستیڤالەکە یاخود کۆمەڵێک مرد و تایبەتمەندی هەیە کە پێویستە لەم فیلمەدا ببیندرێت پاشان هەڵبژێردرێت بۆی کە نمایش بکرێت لەم فیستیڤالەدا dema ku dergehê wergirina filman dê te vekirin film têne wergirin her derhênerek an her kesekî azad e filmên pê xwe pêşkêşî vê fîstîvalê dikin lê demê têne wergirin û demê wergirina filman dimagîtêt ew lijnek dihêrîn te xwarê û dê helbijêrin ya ev sala ew mîkanîzma wê lijnê destîşankirî ku deh xal destîşankir bûn ku du xal ji bo sînaryoyê du xal ji bo derhênanê û du jî ji bo teknîkê dîsa du jî bo naverokê êdî li gorayê wê lijnê dimîne mercnîne her filmekê bê te pêşkêşkirin bo fîstîvalê dihê de nîşandan nexêr ji mara 200 filma wê hatîne pêşkêşkirin helbet filmên cora û cor ji kurta filma ji dîkomentariya ji filmên dirêj yani ji mara wan 200 filma ev beşê Kurdî hatîne pêşkêşkirin tinê 5 filmê hatîne wergirin yani 150 film nehatîne wergirin ev jî belkî net guncay bûne belkî gorayê xast û peyama fîstîvalê nebûyne an jî egerên teknîkî bûyne yan jî lawaziya sînaryo yan jî derhênanê ji berên nehatîne wergirin yani mercnîne her filmekî hate pêşkêşkirin dihê te nîşandan belkî ew lijnewê biryarê de lijna selekşinê ku ev filme pişikdar bit yan ne زۆر باشە کاک حەسەن ساڵی ڕابردوو من و هاوکارم هانا تەوەرێکمان لەسەر هەمان بابەت کرد کە هەشتەمین فستیڤال بوو بەڵام ئەم ساڵوە بەرنمەیەک لەسەر نوێمین فستیڤال دەکەین دەمەوێت بزانم جیاوازی ئامادەکارەکان و جیاوازی پلانەکان بۆ بەڕێوەچوونی ئەم فستیڤالە لەگەڵ فستیڤالەکانی پێشووتری خۆیدا چییە؟ هیچ تایبەتمەندیەکی جیاوازی هەیە لە فستیڤالەکانی ڕابردوو جیا بکاتەوە؟ خو وەکو فستیڤال وەکو استراتیژیەت ئارمانجێکە سەرەکیە هەیە وەکو پرێکە ناوبەرە هەمی سینەماکارên Kurd ku wekû hevdîtnekê bû sînemakarên Kurd ku dilverê ku dibibînin û projê xwar li gor bikin dîsan şurayekê dîve her sal wekû fîsteval demê tê ragihandin û berhevî bûne ênekirin ehtimale cara ji mara filman da cudayî hebit em ji bîr nekin jî egerê ev pejîka koronayê ku gelek gelek kartêkirneka mezin biya vê film sazî li Kurdistanê kiriye ji berên jî rastî bo vê gerê jî û gera derbasbû jî wekû dîv hezeme rastî yani filmên pişikdar ji fîstîvalê da ev berhemê ku Kurdistanê hatiye berhemînan mexseda min diho ku hewlêr û Silêmaniyê nel astê pêtivîne lê wekû dijî fîstîval her sal xudan peyameka cuda ye
پارسال پیام سرکی و فستیوال سرجینگه بو افسال پیام کادیا کج سر کجبریه دیسان و ولات میوان هر سال کو بار سینما افغانستانی بو افسال ولات سوئدی و جداهیت گلیدی دیسان پیشدمکی و هر وی بیاوی سینمای دا و هفکاری دیال نهاد و پروژه یعنی ببورم هفکاری دیال گوته پروژه نهاد دیسات یارا گاندن نهاجی پروژه کی هری گرینگ بوان فیلم ساز و سینماکارن اوید گنج اوین کو حذف های کو بین وی بیاوی دا تینا پشتوانی کردن و پروژه توال تینا ورگرتن و دمایی که چند ورشوپ اگادا اف تینا یعنی شیانتا تینا وجاندن وکو گهورین تنت پیام سرکی و فستیوال دیسان ولات میوان دیسان جمارا فیلم وکی دیگه که آرمانجو استراتژیت فستیوال همان آرمانجو فستیوال بردام باشە بەدەر لەو پامێکەوە ئەم ساڵ پلانتان بۆی دانا و دیاری کراوە بەدەر لەوانە هیچ کار و چالێکێکی جۆر بە جۆر لەم فستیڤالەدا پێش نمایشکردن یاخۆ پێش دەستپێکی نمایشکردنی فلیمەکان نمایش دەکرێت بۆ هاوڵاتیان یاخود بۆ ئانەی کە سەردانیکەری ئەم فستیڤاڵن وڵا ببوورە گەر دووبارە بکەی باشتر باش کاک حەسەن ئەڵێن بەدەر لەو پامێکە ئێوە پلانتان بۆی دانا و دیاریتان کردووە کە بیگێرن هیچ کار و چالێکێکی جۆر بە جۆر نمایش دەکرێت لەم فستیڤاڵە وەکو فستیڤال خۆت دوبوو دەمێ هەش ڕۆژادا نیشاندانا فیلما تنێ کولڤێ ئەڤێدیە دیارە لیدی سەبەت گەلوێ چەندێ مە وەرکشۆپ پێت هەین کو ڕۆژانە دێ جه فستیوال این انجام داد ورکشاپ جید جورا و جورن آن وقتی دیبیت هر سر بابت سینمای برهمینان سینمای لیسا فیلم سازی کردی اف چنده جید ناف روزان فستیوال ده هم رنگ اندک تشتیدی جه بت لیجاره هش دمنینه هش تا بود یک دمی ما یکو بین رگاهندن رنگت پریس کنفرانس دهادی دا انشالله دیو کارجی نرگاهند بودجێی تەرخان کراو بۆ فستیڤالەکە چەندە و هەروەها تێجووی فستیڤالەکە چەندە هیچ ئامارێکیش داتایەک لە بەردەستی تۆیە هەیە بۆ ئەمە والله سبارت بودجه فستیوال براسی من زانیاری لسر او یعنی کجمه اوینیه فستیواله که بلام لبرو من تنیایشی اعلام فستیوال دکم بلام تانو کش بودجه فستیوال بردست نکره و اما کار ببکی بله جلای برپسن فستیوال و بردام بزاوید کن بهنده بودجا پیتوی بردست بکن امیش روی که دیوی بزاوید کن که ایدی کرده تایبت پتر رولی خوب ببینی تو پتر بیتت ناوی ببدیدا نوکه استاف ما مارکتینگی کتیه کاری یه بزاوید که برای کمپانیان کرده تایبت بشن بین پشتوانی فستیوال بکن لیوه که بودجا جاره چه تشته دیار کرینین ئەی هاوکارەکان چۆنن بۆ ئامادەکردنێکی فستیڤاڵێکی لەم جۆرە تاکو بە باشترین شێوە ئامادە بکرێت و نیشان بدرێت سالانه دمی هم دست بید که این کود فستیوال انجام دهیم راستی برهوین گلک باشته نکرن و بهنده جی که هم دهوکی جی و هم جیل اروپا و فیسامل که هفکاری دیل میتوس فیلم یعنی کمنت کاری دا بهنده که فستیوال که باش یا جوری بیته انجام داد لی گلک جارا اگر سرکی احتمال دست و دهادنا گلک که اف تشتیمه بدنا فستیوال دا بکن احتمال گیروبونا بودجه بتنجی امجی بیرنه که راستی اول چند سال کنج اگر قیران داره احتمال بو حکومت هرمی گلک پروژه دی فرته بن پروژه خدمت گذاری لیدگل هندجی سپاسی و پشتوانی وی کرتی جید کرد لی ام کاری خو انجام دینو ام او پتویت که اینو حتی کو بشین فستیوال بکن ام بردام کاری دانه یعنی ام ناراستی ان شاء الله ئەمە بزانم بە دیاریکراوی ئەم فستیڤاڵە بڕیارە لە چ بەروارێک دەست پێ بکات و لە چ بەروارێک کۆتایی پێبێت چەند ڕۆژ بەردەوامی هەبێت بله فستیوال خود دمی اول هات یکیرن هر سال نهی نه هات یکیرن نهی حیوانه هم کو روزا بونا او در هنر سینما کار کرد مازن لی اف سال دل پازده نه ببرم بچکت اول اف سال ایکی 12
حتی هشتی 12 فستیوال دیا بردام بتن اب خو پار سال جید 15 11 ما انجام ده ولی اف سالش بر اگر کو هلبجاتن پارلمان کردستان تریدا بون او جی و زن دیاری نکادی نکردن نلیش بروی اگری ما بزاف کرد کو پیچک دمه پاش بخین به هنده کو نه چه اودی نه چه بند کرد دمه کم مدوت فستیوال بکن مدوت فوکس اعلامی همیل سر فستیوالش برنده جی هر ریدانه کو شگیدی هبتن برنده یعنی بینیم پتوی کو دم پاش بخین به هنده کو کارتی کنی نکرد افساله دل ایکی هیوا 12 حتی ایکی 8 دیا بردام بده یعنی بودم 8 روزاش ایکی 12 حتی 8 12 دیا بردام بده باشە لێستاوە دیاریکراوە کاک حەسەن خەڵاتەکان چی دەبن بۆم نەکە باشترین فلیمێک لەنێو ئەم فلیمانەی کە ئێوە دیاریتان کردو و نمایش دەکرێت کە باشترین فلیم هەڵدەبژێردرێت خەڵاتێک دیاریکراوە چ خەڵاتێکیان پێدەدرێت؟ بله خەڵات هەر وەکو خونەوە بۆ نمونە بەشی کوردی خەڵاتێ باشترین فیلمی درێژ هەیە و باشترین کورتە فیلم و دیسان باشترین فیلمی دوکومنتاری دیسال بەشی بیانیژی همان خلات هنه باشترین فیلم درێژ و کورتە فیلم و دوکومنتاری دیسا خلات رخنەگیرین جیهانی هەیە و تێتە پێشکەشکردنا فیلمە فستیڤالێدا دیسان پارسال دو گروپێت ئەوێت me berî که îşaret pêdayîn ji gotê ve têne pêştivanîkirin hatine xelatkirin ev sala jî nizanim ka dew heman xelat buhan nête pêşkêşkirin lê ew xelatê dî evêt derbarê filma ku baştırîn filmê Kurd û کورتە فیلم و فیلمی درێژ و دیکومنتاری دیسان باشترین ئەکتەر و باشترین سیناریو ئەوە وەکو خۆنە دێ ناو فستیڤالێدا هەبن گرنگی ئەنجامدانی و سازکردنی ئەم جۆرە فستیڤاڵانە لە چیدایە بە تایبەتیکەوە کە تۆ ئاماژەت پێکرد 50 فیلمی کوردی بەشداری پێدەکرێت چەندین گەن چەندین کەسی بتوانە ئێستا دەرفەتێکە بۆ ئەوەی تواناکانی خۆیان بسەلمێنن توانەکانی خۆیان نیشان بدەن دەمەوێت لە زاری تۆوە گرنگی سازکردن و فستیڤاڵی لەم شێوازە بزانم بله گرنگی انجامدانا و فستیوال گله گرنگی اب خواد گیرد بو نمونه دمی فستیوال تیتا گیرن بتوجه هفدیتنا امشین بیجین لیک نیزی کردن وان لیک دیگه همی سینما کارین کرد هر پارچه کا جهانیان هر پارچه کا کردستانی اوه ایکش گرنگی و لیسان گرنگی کا دیا هری پیس وکو پرکیت نابینا سینما کارین کرد و سینما کارین بیانی کو گله جارا دمی فستیوال هده انجامدان گله سینما کار و فیلمسازی بیانی تین و هف اگر بیشتر هف نیاسین چه داد ناف بین آوان و یدمت کرده و کارگرک باشه دیساش روی که دیو فیلم وی سوال دو کنیم دلتی آبوی اگر کو گلک جرا فیلم سازم بیانی اویتین سردان و فستیوالت کنو هند دو که بینن باجره که گلک جوانه و دیسا و یه منت بته اگر کو و کو لوکیشن تلویزیون کو بهن فیلم تول ویره انجام دن اویا چه بوی پیش چند سالا که برینی که دیسان شرایط که دیو ما گفت وکو پرکیه بوله که هشنا همی فیلم سازن کرد هر آله که دنیاه بله بەڵێ زۆر سپاس بۆ کاک حەسەن عارف بەرپرسی ڕاگەاندنی نوێمی فستیڤاڵی نۆدەوڵەتی فیلمی دۆک سپاس بۆ تۆ گەلێک سپاس